Ia. Ma lo whaatai o le te sunga i runga o le mate whaasoa ma le sunga le atau. O le atau te amata whaasoa i le tūlanga le alawa e le sunga tūla e pa ma le tua ngai. Ina ia ave le whainga whaavae al whaatua tui le tusa mo tasi tūlanga lawa ia o whaururunga o polokeki. Ia po te whono fo i o polokeki ma la tofu whainga whaavae. Ia, si wangana ai e isi si mahenga e se mai mea ua tātou whaasoa so o me tātou taranoa. Ai, o le vaenga le yeilo u ia kia ula vai e whale, o le vaenga le yeilo u polenga. O le faamasinoga. E ia ngō whai aku. E yeile teimi tau te tā maua i le mea o le kaliringa. Ai kau ke aku o le faamasinoga e sa unga e mama o ar me o yei sa i ringa faamasinoga. E no foi la talitonu ina i le pele la tūla i mai. Ai ai se mea nga ke whaawhainga kaanga o le interpretation fa faamasinoga le la yei. Ia, a mai sofi ngalo tu le Paftai asiata, mana tu foi ona ua mai ona lutar no ia i ma le sunga li ataua. Ia, ele whaingo fie na whaamatala ne mata uku. Ona ese foi o tātou manatu e watu. Ia, pe on final saying lava o whaamasinoga. Ia, ele mwhai foi on tātou tau matea la tu whai ukunga whai. Aere le lava tātou tapisa i nei mea. Langa ele mawhai ona tu mamaina. Ele ngata o le lautelenga o le atunu. Ia, e tainane fo i le whainga malo o lo ia lufi-lufia ta mao a inga o Samoa. Ia, i le teimile nei. E le whaingo fia fo i la i le tatou fo i pito la au. Ona e po la fo i tatou tapisa, tatou te maualunga, tatou tapisa i tau pulea. Pio nau whai atu lo manatu. O le final saying lava, o le whai unga lava, o le whai unga whaamasinoga. Ai le leile au mai o le whai unga whaamasinoga. Ua tau manino o tangata lau tele. Isa tātou fo i tau whono, mas tātou tau walau. Langa e moni au, e le whaingo fie i a le tiutelea. Ona o leo tātou wa ai i nisi fo i o sausio nisi mtau. E leo tūlanga le mai, marwhaloala. ai o le fesili o te fia avatua mo lua sunga tui le e pa malei atau. Ai whaamatau se mata upu, wa mo lepa kere mka upu lea ave whaamasinoga. Ai whaamatau se mata upu, lepa tau na mai se ruling al whaamasinoga i lise mata upu whaamasinoga. O le aso lua, o se maka upu ka kaunga o se whaamasinoga le ko inga maka upu whaptedei, o le toi whaatoluma toi ma interpret mai e whaamasinoga, se vaenga o le mangingo ai le si o le kafako. Awa afua ia. E fodinga mai o le manga o le hrpp e o i le si vaenga o le kafako. E wha mangingo mai e se le si vaenga o le kafako ia la tau i mei fai. E wha mata o se pata upa tauna o ko so wha pa ukolo loi wha pēdei mo. O la se lo whina ngalo le ia taua mo. O le mo foi le siaka lo ke vai ku fa pe foi le ole fa vai or kange ale funga le hrpp fa pe unconstitutional le mele longo winga e a fiel fa vai ya fa vai sa mo i ma ko funga me fa fa le la kamangi la ele con fa vai le kaimi ai ma ka foi ole kangi le ma fa singonga le ku so le kan fa pui ko fa le apalai le ko fale li apalai o kula e pali mongi fonko sa mau le foi kan fai pui le sko limba le nga apalai ai o malako kusike le la ve ai ya famuinga ai au lo au ia mafonga nge malefue malupe makasila o kusa le o famsingo le pui ngol vanga le o le kofia kar voile kar ko ke ia ke aula ia o sin mo lava e kaunga sa mai famsingonga para me ngale para ir ko fale ia mari so me wa me nga kaung fam kala le se ka ko ki ngi famsingonga wa kaunga ko fam kala pola me ngale para o le la ko kadi le nga mai kusa male social media wo over qualified ele ka fa ele ka para la ko wo mo kwa se la paseng ele ka para la ko ia o fa la va ngale ko fale nga kaunga ia msalo na ka ke lo uma ka ko kan mo fo ka up e aku mal kusi ke fa va le fa ale fast ba nga ya lar ko ru re ko ngi ko e lava o lima ma ngam lo ulu ma lenkai
Ko pauanga ko koru le sa longo winga la kangi a ko la. Pe le foringa mai ile ko fior ko ivalea. Ale ele kalfe ngai mele ngalenga le alenga o le apalai male aku mar kusike. Ya esa ola vai e famsingonga le marosi e fai mengi. Ale fala ka ko kikiro. Ele ka ves famsingonga ye ko ngame. La tonu ale o te tau fisili e va toile nga ngon fisili ai le me fisili nga lo sunga tu le pa taisu awa a fu le media ele o kasi ai fo isu yo le hrpp e lango le media mana tu o le ai sui nga apalai awa tasila ia vai ngo to lo ngol faamasinoga e fisili ia faamasi ai se ala o moku e se pe ai se ala o usika ia isi fai pule o ai le usika isi fai pule o to Ya. Lono winga ya tangia mai. E ke le i o le whakau ke e le i tua patatua. O le mafua angale o mafua i o ngale fia panganga o whaita me lea. Ai e te au so e pauane mea o o le umi e nga whaka amiro umi nga kakoso ngei maka upu. A fua mai ne, chole. Oka se umi nga mai o le mata upu le. E la asa mari vali atua e le ata le tausanga. O toso lava i atu langa i whaika whaavai. O le si mea piko siri nga whainga ka. Ia le lau amaka nga pa ui si kai fo. Turo. Le wa amatan to urubai ni si tai fono ina tau fo iwa le ta o to rua le whainga o tai fo. Ia wa kiri le nge furu ngumi. Talu fo i le umi na. Ia alfa msinoga fo ina tau wa ruling ile dei pata upu tulai. Partai asiata. E moni le lei, o le tau te tilo ai, o nei mea uma, e whata mi milo fua ia, i lau tilo ma lau ai to tasi o le pe fōringa tai whatanga tau ale tunu. E o foila i le vaenga le hrpp. Pe o lea, na tō whatanga tai ala atata i atua i le whamasinonga nei. Ai o loo ata tonunga to tasi asiata ma i ataua. Tele lope ta taun tali e whamasinonga tangi lea. Mai o tele manino foi. Po lea se ma whauwhaunga ata mai o to ina. Male la tova. Ua sanga whaalua luo a iala ngona tuturi loa mta opu lea. I loa tali tonunga. Very childish. Ile po lea le to inga o leta ma whai alto ina e tausa ili so lato ulanu. Ile meo lea. Lea li si mea to e tau mwhai ai. E le to e mawhaina latu to e mawhaina, unless o whale tonu whaamasinonga, peo mena whai tuere tala asiata, e ala lau na tula mai, ina ua mai fwoi de whai unga whaamasinonga, ai a whai se whaamasinonga e whaale atua ma ia manatu malangona, e le ta tauna to e talia langa no whaalongolongo de amatanga, na tongi whafo, na vatu le whape le whangaina, au le whai lau koe pesu melea, o le ala le mawhau ko inga le malana e sanga whai pe ia whainga whapea. O loo vali ano le atunu, wa leva fia move on le atunu i me whai. Au le lama whatarutol woto ina lea, maa na whainga whamasinonga ia. Wa leva tatau na tuu ia whainga. E leo se whata ita inga le lei i le atunu. Po lea le poto ma le mawhauwhonga tuila epa malana to atolu to whale tam whai au mai. A le fua leo tatou vai ai. E leo lango uma langa hrpp ia na mei e whai. Ai la ka i whakanga kaua uma koe ia le hrpp. Ia ma vali anu atu ai Samoa. I nei mea e le lo tatonunga. I le tatonga koe avea ia pau i se whamasinonga. Man whaaloalo. Malo whaafitai. O te longa fo i o mei e nau e alto ina mone dei teimi me so ene a lau sunga le hatu. Ia ore nau lava ina ia mawana ia na me whai mone dei teimi. Ai no kwa boring. E no boring te le to ina fo ene ino na vava ai le umi lima tau sanga le wa amatala so fo nai me whai va ato i matalo alo to i mone dei teimi. So feel nga. Ja, esa oi, esa wo foi o bau. Ja, é me afai. Esa oi. Mi al folo wale la iguala le fato anta to le te mi sa or fenga palo to le fato matar fenga pa inga de io wa ia
5 years is mo ia tau te whamai kuri vavi. Ai umi ke le me tupu. Ia alo winga o nei mea sko inga fo mo nei te mi ta alo tuai. Pe ia o nga tangata pele papu fo